الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة الكرام والأخوات أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيب جلبة سيفو بأودو تلفزيون ميدان جما تيفي من سلمني أنكو كالكا أودو مولود إهور ليدي الله سبحانه وتعالى ندين باودو هراهيدن يتا الله سبحانه وتعالى e tawde tun kanko woni ko hana yettede hiɗen seedito kadi alaare wetteɗo sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala nafa rewɗo on lorra kadi mo rewali on ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala inni si tawi woni tagore nden on fopp moɗon en moɓodiri en rewimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ma ziyada fi mulkihi sayya ɗum ɓeydata e lambako ngon hay fus si en fof kadi en hawtiti en yeddimo ma nagata fi mulkihi sayya ɗum kadi ɗuytata e laamu Allah ngon hay fus ayi kono dewal ngal ko intérêt ma an neɗɗo on ayi ko honnun neɗɗo on finanta dawa yaha golla fina dawa ko intérêt patron ma ka ko intérêt ma ko fi yo lewru ma yoɓeɗa ko ɗum wonɗa dawande ka awa ngal ɗo dewal kadi wona intérêt Allah subhanahu wa ta'ala wona ɗaɓɓede muɗum ko intérêt ma an neɗɗon kadi sa rewi Allah subhanahu wa ta'ala ñande janggo o yurme ma sabu ko ɗoftiɗama kon hono wirnoma ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'buduni ayi ina wawi wa jamanuji feƴƴinoɗi ɗo gandi avanne laaɗo hari ko baytul maqdis Palestine hari ko ɗon fewtete juule nde juulde wonande pire de ɗum Palestine avanne laaɗo hari ko ɗon fewtete juule ko waɗi noon ko ɗon woni dambugal asama on Palestine sa yi julɓe ɓe sa yi heferaɓe ɓen falaka jile ɓen ɓe hetta ɗon ɓe andi moƴƴere nafoore ko wonani ɗon julɓe ɓen kon ay annaba ɓen ko ɗum woni dambugal asama on arsike jiɓe ɓen fof ko ɗon cipporta golleji ɗin kadi ko ɗon ƴawrete mana ko ɗum woni dambugal asama on hay ko ɗon fotete juule avan nelaɗo ɓay nelaɗo on nelama ɓe sanzi ɓe addiri Makka woɓɓe goo landino ɓe wi ɓe wi ko fi honnu Allah subhanahu wa ta'ala sansiri qibla o wi o sanzirali qibla fina fi yo andu ko hombo ɗofti nelaɗo on o sansirali qibla sina yo andu ko hombo ɗofti nelaɗo on ko hombo kadi sali ɗoftade nelaɗo on ay par ce que nelaɗo on ko addirali ta'a ko fi yo ɗofite ay ko waɗi qiblal masriqi wal maghribi funnange e hirnange nano e ñama fof ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi kono o wi ko ɗo fewti toon juulon ko ɗo nelaɗo karrama nelaɗo fewti ɗo juula nelaɗon ko ɗon fewtata juula hay si nokku goo hari ne fewtede juule ko no ɓay tun Allah yamiri nelaɗon ko ko ma ɗum jaɓe ay o wimi sanma ko mbo def nelaɗo on ay bon ɗum ɗo kanko Allah subhanahu wa ta'ala holli ko honɗum waɗi so impossible dewal ngal si a jaɓi dewal ngal o yurmere ma sabu honɗum fiya ɗoftike mo fiya jaɓi wona intérêt makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala non hiɗen seedo ala reweteɗo sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen seedo oɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam
ko Allah subhanahu wa ta'ala nelirimo diina gonga diina l'islam diina gonga ko wiyete l'islam inna diina indallahi al islam diina kanko Allah ko l'islam ko ngal woni diina l'islam kanko mukhlisina lahu diina ko rewgol Allah labbinana mo dewal ngal ay joni exemple Allah subhanahu wa ta'ala ne kala ko goddo watta e dewal fadir sabu Allah jotenir diina kan sabu Allah juulira sabu Allah jangira sabu Allah ite woni joni a fokkitido joni waajagol ande malum de yaade waajagol nokkel kaari ara wadire ni ay haray ko dum manno ko yonko nyalande kaari ni tadi mana hollitagol holdirgol yingo la wadir sabu Allah ko wadi sa wadiri sabu Allah Allah subhanahu wa ta'ala ko ngal don woni ko dewal woni ko jabata ay ayi do wobbe go si tay woni be hori do hor wona korka para wona sumaye wona sunna kabe jaari o on be den hori hande on to gina jogiti ay ha Allah subhanahu wa ta'ala inni si asubike a hori tay wona sumaye parce que sumaye dum do fo ino ande ko sumaye fo ino anda na korka suudi ka safe Allah subhanahu wa ta'ala dewangal o yidi ko suuda gangal wona wir non pe gidin fop ko no subhanahu wa ta'ala o ni si a okkay si a okkiri nyamgo mo tanana ngo anda okkiri tama ha mo jakati jonna hay mo okkudan ko say fonto wo anda ko jelo okka ay kono si Allah si da wadde dewal ko ya suudu hakkunde may Allah subhanahu wa ta'ala wada fenginan dewal mangal hay goto sena Allah subhanahu wa ta'ala joni si a hori wona wirte jeego juldandu ma wona ala no wedde tan wala alkamsa no wedde juma ma yawmu arafa walla yawmu asura de do fosi tewne ko sample hawri wota hay goto andu si wona be ngura manne parce que be ngura manne obligatoire ko ma ben don wawa be andinde ay yawgol hollito kanyum no hori bon peji buy ko yowiti e dewe den mana tewni non hida wadirde yingo mana ko dum Allah subhanahu wa ta'ala ko kandon dina non woni o falaka parce que haray ka labbina naka sabu Allah e hen yo ko diina si a hori kono ko wonda horide ko feewi be yiw andi ko diina fandida kono Allah subhanahu wa ta'ala jabata kan don diina na kan don diina Allah subhanahu wa ta'ala fala ay bon si awali juulude weti bimbe men walay ndege na fay jamma fo à partir de 3h à partir de minuit on tigi moto na fay don ha ko bonda dere na Allah sabu Allah wonda wayirde ko non fandani da yo goddo go andu ay a juuli jama fo yalti bimbe a witani dum jama a holli jama an wala juulude Allah subhanahu wa ta'ala falaka parce que ko yingo wonda wadirde ndi kan wona diina jabaka Allah subhanahu wa ta'ala jabata don diina ko jabata ko mukhlisina lahu diina ko goldiraka sabu Allah labbina Allah subhanahu wa ta'ala dum don ko kan don woni diina gonga kan kan don nelado maki inna ad-diina indallahi al-islam ka do woni diina al-islam kan man jabata khairal islam diina fala bala minnu kala dabdo goddum go ko wona dum do Allah subhanahu wa ta'ala jabantama ay non den duwano ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam o do nelirado ka do diina gonga ha ay de mawlo Allah subhanahu wa ta'ala ndu kiji meden de tawde non kiido wonki ko higanyo jom makki ko buri hewde ko wonki mata jom makki na fataki nam guluuji e temedde ay ila baba adama rasul ko woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam be ay nelabe guluuji e temedde beedo fop ko mission mabbe ko goto pet ko risala subhanahu diina kanko wota pet la jididi inna ad-diina indallahi al-islam beedo nela e fop ko diina wota be addi honu kalimatu tawhid la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ko dum do e fop mabbe woni ko be addi ala diina go ko wona dum do nela be fo hibe fotti ay amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi nela en fop mabbe ko kongol gotol ngo fati mo be lurra kono jule ben si tawoni be lurdi e diina kantun andu haray bay tun haray ko wobbe go no jabi wobbe go sali bay ko dum fewndi hande wobbe go no jabi go an kan no reconnaisse ka wobbe hino sali reconnaisse ko don adi lurangal hande bay woni nela be fejji hande kadi ay kono diina kanko wota pet
kanko Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim oni tilka rusulu ɓeeɗo nelaɓe nelaɓe hayɓe guluji e temedde ɓeeɗo fof Allah subhanahu wa ta'ala tilka rusulu ɓeeɗo nelaɓe faddalna ba'duhum ala ba'din min ɓurni yoga e dow yoga ay nelaɓe ɓe fof maɓɓe ɓe fotata ɓe ɓurdi ay si a ndaari Allah subhanahu wa ta'ala wiyno oni minhum man kallama Allah tum ɓe annda nelaɓe goɓe Allah subhanahu wa ta'ala o yewtide maɓɓe direct ara intermédiaire fu si ala hara ko Allah subhanahu wa ta'ala e nela ɗon yewtide direct ay nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yawno haa ka arsi Allah subhanahu wa ta'ala faami mais ko min wara e hisabin ko ɓaawiri ngallo nelaɗo o yiyano Allah subhanahu wa ta'ala ko min wara e hisabin woni ko ɓe yewti wona annabi Moussa non kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɓe yewti intermédiaire hay fu si ala annabi Moussa kanko Allah subhanahu wa ta'ala tuuri sina wa rafa'na ba'dahum darajati mais ɓurni yoga e maɓɓe kadi e dow yoga bon ari wona annabi Moussa nene hima mari baba Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina mari nene hina mari baba annabi Ibrahima wa kazalika Ismail Isaac ɓeɗo fof mais wona annabi Isa ibnu Maryam al bayyinati wona annabi Isa himo mari nene a baba andi kankadi Allah subhanahu wa ta'ala no ɓurnimo mo jonni mo martaba ɗon ko jonna hay goto wona annabi Moussa o yewi ta'ala direct sans intermédiaire andi kanko kadi Allah subhanahu wa ta'ala waɗimo ɗon martaba ko waɗnali ɓeeɗa heddi ɓen fof bon won annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala inni ñande janggo ka dargal imminoyte hara an tun annabi Ibrahima an tun ka mofte ɗa so ini wattakhazu Ibrahima kalila Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti annabi Ibrahima jaatigi ay annabi Ibrahima ko jaatigi Allah jaatigi yaade nde ko hewtantamo ɗon ko nin ɓen tawade hayne toma ay o ina annabi Ibrahima an tun mi immintinede ñande janggo hara an tun ka mofte ndaare Makkatel Mukarrama hande kala wonɓe yaata Makka ɓen fof ko annabi Ibrahima woni e ñentinde ay kankadi mo okka ɗon darja ko ɓeyda fof okkaka Allah subhanahu wa ta'ala ni wa ayyadnahu bi ruhil qudus min sembiniri annabi Isa ruhu laaɓuɗo ay ruhu seydina Jibril ay waɗi la sak ɓeɗo heferaɓe wonɓe indi Isa ko ɓiɗɗo Allah majjere hewtali ha feƴƴari ha hewtiti ndeɗo nde heferaɓe ɓe ganduno Allah no mari ɓiɗɗo asamaw on o digguno o yeƴi o faala muncitade leydi ndi yeƴi ndi faala unade nde fof mayre ndi muncito fiyon num woni fi tun hiɓe noddani Allah fiɗɗo fi tun ɓe inni Allah no mari ɓiɗɗo ko konngol ngol andanɗa hoore mana ɓurgol e hulɓinade tikkinengol hay leydi e asamaw itti noon sikke hay miijagol ɗum wondema Allah no mari ɓiɗɗo lam yalidi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah sifitora jibingol e sifitora jibinede ay sifitora oɗo nene Mariama andi ko neɗɗo mo andanɗa hoore maɗa ko nene makko ko rewayno ɗum Allah subhanahu wa ta'ala kanko nene Mariama ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala funtini oɗo Isa e nene Mariama ay tanirawo makko mana ko ɗum waɗi neɗɗo hiɗa reɓa ɗo Allah ha toroɗa ɗo piiji go ha ronkaɗi heɓude ɗi yaltoya e tanira e maago ay sifa annabi Isa sabu ne nene makko taw nene Mariama taw on ko neɗɗo reɓaynoɗo Allah Allah waɗi o heɓi Mariama o inni sammaytuha Mariama ay o wino to innina min nazartu ma fi batini Allah subhanahu wa ta'ala ɓawo stegi ke ɓiɗɗo on hawgay no wi Allah o ɓiɗɗo mi jibinta ɗo
mi ƴetti fiyake makko on fof mi jonnima Allah subhanahu wa ta'ala. nene Mariama ɓawo jibini nene Mariama nene Annabi Isa tawi ko sonnajo tawi noon ko gorko wonno ko faala ay o wi Allah innina min waɗatu huwa unsa Allah mi jibini kono ko sonnajo ko gorko mi faalanno kanko Allah subhanahu wa ta'ala ni walaysa zakari kal unsa kerɗa sikkude kan sonnajo wata wadde wona ko gorko kadi watta kon ay no wodi sonnaɓe goy ɓe andanɗa warema no wodi sonnaɓe goy ɓe andanɗa wallu hay aduna on hande ka fewndi ɗo no wodi sonnaɓe goy andanɗa ko ɓone wadde kon ko ɓe dari ɗon gorko hewtata feccere ɗon ka wallu aduna yanko yagal ka wallu diina yanko yagal no wodi ɗo sonnaɓe goo wallahi so gorko feƴƴi yeeso maɓɓe ɗo inni julna so moyta ko wirtoto ay sabu tawi ko ɓe andi konge diina kam feccere ɗum gorko on anda ko ɓay tun gara ko ɓay tun ko gorko hani feƴƴude yeeso ay bon e goɗɗi goo on sey kanko annabi Mariama Allah subhanahu wa ta'ala funtinoyi annabi Isa e makko Allah subhanahu wa ta'ala wutti ruh seydina Jibril e teegi annabi nene Mariama ɓe teegi annabi Isa ko ɗum woni kanko annabi Isa mo mari nene o mara baba e kanko kadi o martaba ɗon kanko tun Allah ka misli Adama ay ana baba Adama kadi khalaqahu min turabin ay annabi Adama kanko kadi ko boldi woni ko o nene baba Adama ni goɗɗo wi o nene baba Adama ni huwa aw khalqi kanko woni ko adata gueede li Adama ay mo mari nene o mara baba ay baba annabi Adama kañum kadi tagama o mara nene o mara baba ay ɗum o ɓurni yoga e maɓɓe e dow yoga wa minhum man kallama Allah ne maɓɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yewtidi e muɗum wa rafa'ana ba'dahum darajatin yoga e maɓɓe o ɓurdini ɗum darajaji wa atayna Isa ibn Maryama albayinata wa ayyadna bi ruhil qudus Allah si Allah subhanahu wa ta'ala wisitana rahimo yiɗuno haramo faalano magtatal lazina haɓatano ɓen min ba'dihim ɓawa maɓɓe min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu ɓawa gonga on feeñi ɓe annabaɓe guluji e temeɗɗe ɗo fop e hoore ko ɓe ɓurdi darjaji ko fop ɓe fotte hunde wotere ɓe fof ɓe fotte konngol tawhide la ilaha illallah muhammadu rasulullah eyi Allah subhanahu wa ta'ala wi simo faalano enen ɓe julɓe kadi heddinoɓe ɗo hande julɓe hande Allah subhanahu wa ta'ala simo faalano oyni siɗen faalano lural wattano ka diina ɗo ndirtano ko honno wadde lural ngal walakin ko woni ikhtalahu ɓe lurri saabu honnum enen jilay ɓen hande e lurri famin hunne maɓɓe man amana ɓen gonɗinɓe jaɓi ko nelaɓe ɓen jaɓuno kon ko baba Adama jaɓuno kon kalimati tawhidi la ilaha illallah annabi Ibrahima jaɓi ɗum annabi Musa Souleymana o Yaquba Isa ila akhiri rusula hawtinalaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe fof ko ɓe jaɓuno kon hino e men hande kadi enen ɓe mofte fenutiɓe ɗo jaɓuɓe ɗum kadi saliɓe ɗum ko ɓen ɗon jaɓuno kon hino e men kadi saliɓe ɗum inni memortangal mukko kay hoore ta buga ɗum addi lural ngal ɗum Allah subhanahu wa ta'ala inni la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada allaha wa rasula a tawata yimɓe jaɓuɓe Allah jaɓi nelaɗo Allah hino welda e on neɗɗo saliɗo Allah sali nelaɗo Allah ɓeɗo ɓe weldata o wi noon honnum walaw kana aba'uhum hayno si tawni hara ko baba magoy si o saliki Allah o saliki nelaɗo Allah o jaɓata aw khana ikhwatahu mara ko goral ma ngal fof kadi noon allazina kataballahu fi qulubihimil iman parce que ɓe heeɓi gonɗinal kamɓe ɓe heeɓi gonɗinal neɗɗo jaɓuɗo Allah subhanahu wa ta'ala e saliɗo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo ɓe weldata ko ɗum addi lurral ngal jaɓu ka nelaɓe arame ɓen jaɓuno kon hino woodi jaɓuɓe ɗum ha hande ay koɓe saliɗo mana koɓe jaɓuno ko kadi no woodi saliɓe ɗum hande jaɓali ko ɗum waɗi si lurral ngal ali ayi
ko ɗum waɗi sin o wino toon Allah subhanahu wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu laka nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamuna de Allah subhanahu wa ta'ala noddutuno malaika ɓe fof o inni miɗo faala tagude neɗɗanke ka hoore leydi mi waɗa ɓe lontondireɓe oɗo annabaje mofta mum ɗe gara ɓen ɗo yaafi mum lanna mi rontina woɓɓe goo kadi ɓeɗo ara mi lontina woɓɓe goo kadi ha ka famille ji hankiyari ko mama sorama wonno ka galle ko mama sorama fewjayno ɗon ko anduno ko feƴƴayno ɗon hande mama sorama feƴƴi bamma ari wonti remplace am baba ma ari wonti remplace am bammu bamma kadi fewja ɗon ha ƴittita ɗum ay an kadi ɓiɗɗo ara a kadi wonta ko noon an kadi a feƴƴa joni taniraɓe ma kadi ara ko noon ay wona e lontodirede ɓay Allah subhanahu wa ta'ala yam wi ɗum no falata gode neɗɗanke kawar leydu malaika ɓen konno ɓe inni attake ka leydu ton ɓen ɓe no yaha toon waɗidira masibo ɓe yeddama kadi wiya ɓe rewe tagaɓe ha gayna timmina tere mabɓe fop wiya ɓe rewe ɓe naɓe watta ɗum ɓe salo a waɗay ɗum wona hanu no gaddi sulaka menen malaika ɓen ɗole meɗen rewdema meɗen laɓɓinanma kadi dina kan min ala mofo ma fayi fusi kono meɗen rewirdema no faaliraɗa noon Allah subhanahu wa ta'ala wi inni a'lamu ma la ta'lamuna o inni miɗo andi kon anda honno Allah subhanahu wa ta'ala fanno ɗum no woodi kadi woɓɓe gomme ka leydi ɗo jaɓiɓe ko nelaɓe jaɓɓi kon tigiri wonɓe rewirde Allah no annabaɓe rewirno Allah no laɓɓine dina kan no malaika ɓe laɓɓinani Allah kon haqqatu gati jogi kulol Allah hattirde kulol Allah holugol Allah no hana holirede no honno ko wirni e ko feeñi si a fermiɗo baafe jeeɗiɗi Allah subhanahu wa ta'ala no renuma si ɗa faala yahay ka jeɗɗaɓiri ka leydi jeɗɗaɓiri waɗa toon ko waɗɗa toon Allah subhanahu wa ta'ala no renuma ay kono neɗɗo on si mo andi ɗum haray mo wani jogade kulol Allah haqqatu gati neɗɗo on kala wata wonde ka yeddu wata wadde ko Allah subhanahu wa ta'ala humpitaki ala ay ɗum noon ko ɓay gonga on ari fenane den ari ko ɗum waɗi si ɓeɗo mofte hande ɓe lurri par ce que fenu wa minhum man kafarane mabɓe yedduɓe ay wala sa Allah magatata do walakinna Allah yaf'alu ma yuridu si Allah subhanahu wa ta'ala no falano jele ɓe fof ɓe fottane hunde wotere fof ɓe ɓana rewoɓe Allah hay goto heɓatano ko yedd si Allah no falano hay goto yeddetano Allah kawra leydi ɗo kono hino wa huwa fa'alu lima yuridu par ce que ko yiite ngen e aljanna woni ko tagga Allah subhanahu wa ta'ala no foddi ɗiɗo fof ɗi heeway yiite ngen heeway aljanna on heeway eni o ñande janngo Allah subhanahu wa jahannama yimɓe hino naade ha siiƴa malaika ɓen ara ƴawa e hoore mum yeƴa andi exemple ɗo joni so tawi woni addi ɗo joni ñiwre leɗɗe a togidiri ɗo ha toowi andi e ƴaɓa e hoore muɗum fi yo cippito ay jogodira par ce que leɗɗe ɗen kono ɗe sokodiri o ko sa sunnayde ko noon ɗe somirta ay malaika ɓen ara ƴawa yeeya ha yiite ngel nge siiƴa tellement que ko yeeɓen sokodiri toon ay malaika ɓellando yiite ngel ɓeyna ene yoni on heeɓi ko sunno on yoni yiite ngel ina hallana min majjidin so tawi woni hino wodi toon adde ɓeydanon men ay yiite ngel heewa e aljanna on heewa ko ɗum waɗi ala kulli haalin toriɗen Allah yalla subhanahu wa ta'ala fewnu en o fewnana en way so inni man yahdillah fa huwa al-muhtadi man yudlil fala hadiya la kala mo Allah fewni ko woni fewɗo neɗɗo on kadi si o majji heɓata ko fewno mo sina Allah subhanahu wa ta'ala ɗen tori Allah yalla subhanahu wa ta'ala fewnu en wi ya ayyuhallazina hey ko onon amanu gonɗinɓe si wiyama noon gonɗinɗo amanu ko laɓɓinɗo hoore mum ɗi 9 wonde ko wiyete mu'minu ko neɗɗo laɓɓinɗo hoore mum exemple joni ayɗo julɗo bon julɗo ayɗo julɗo fanay ka 9 ka wujjay jattay kansay ño'ay ne fof ko julɗo mais neɗɗo si o woni mu'minu innama mu'minu amanu gonɗinɗo ta ɗiɗo fof paray o laaɓi e majji ko ɗum waɗi sinnugol tun ko julɗo ay innugol tun julɗo yagal tun ɗum yonali
allazina amanu wa amilu salihati ko neɗɗo gonɗinɗo wonɗo mu'minu haqqan ko woni jenata fenata wujjata toñata jattata mu'min kono sala ya ayyuhallazina amanu ko hekono yo gondimɓe anfiqu dépenser itte sadaka mimma razaqakum konko Allah arsiki on min qabli ko adi an yaati ande areta yawmul nyallal la bay'u fihi dan awra man de nyande gollugol ala njeygo ala werta ngal nyallal on werta inna hande jami dawka place an jami yama uddita jami yawka golle an la dum ala kono wonde nyana nyalane dargal ma deja nyande neddo mayde de ngawti mayde ne wi hande on tigi pan tawama hande fo ko hoore on tigi woni de nyande on tigi ko fi ngeygu dabbere hilnoto ko fi ngeygu kala non ko a gollano si a heɓino ɗo jawdi honnunde a jokkirinde weeli foti a ittali sadaka a wallali miskinaɓe a ittali sadaka jawdi ma ndin ha mayde nde ha a maayi bon hayndi itta sadaka ɓawma ɗum fof si nafatama ko ɗum waɗa sabatila inni hay kono yo gondimɓe anfiqu dépenser sakke waɗe sadaka jawle ko Allah arsiki on kon min qabli ko adi an yaati nde arata yawmu nyallal la bay'un fihi dana hoore mara wertande nyande bimbi on tigi inna ko maapi ko wotiyogol fi place mudum ko fi yewgol golle fi harande nyande na fina dawa maapi ni on tigi ay wala khullatun harande nyande kadi innu weldiyagal ala ton uma njaatigi yagal ala magal mana nyalande lakara dargal goddo si o maapike do ha so maapike do ata enen do fop mo kala men si maapike ya no mari ka ya wulito on tigi maapike mi ya kaari kon do ittan talangande to yam ndar se kaari ittan talangande mo kala men no mari dum ay nyana dargal non dum ala ton amma poyta ko don ha en am yaw ka nenam be tanam mi ande yo mi yaw kawam be tanam mi ande yo mi yaw ka odo be tan langande dum ala ton wala safaatun wallondiral fusi ala lakara ton de nyande awata joni mapike yemi yawmi da avocat yem jettu avocat ko dandala letti alla den away akhay dum ala ton Allah subhanahu wa ta'ala ni wal kafiruna hefera ben salibe Allah salina labi Allah ben humu zalimuna be do to nyi hore men ko be woni to nyi ben tigi tigi ay parce que si a wuri ka hore leydi do a jaɓali Allah a jaɓali nelaɗo Allah on a toñi hoorema eyyi ko an toñi hoorema par ce que a tawi ñande janggo ko woni e dargal kon neɗɗo o yahi ha o waɗa o fewdu o yiya noon lette ɗen on ɗarawta ɗum ɗo wona ko o tenata o eɓɓata ɗum ɗo eɓɓota ko ay oyna Allah ruttanka aduna mi golla golle nattanka aduna ko yamirde alam ko mi golla ɗum e nder leera wotere mi ara e nder minute aji mi ara famodiren ɓeyna hay hata wata wonde hande kadi hande ko woni toñugol hoore mum ko waɗi so ini tinne ko jawle ɗe alaski on waɗon fi sabilillahi ko waɗi jawdi ma ndin amara ton sina ko sakkuɗe a ittida sadaka kon walla ko ñaamuɗa kon walla ko ɓorniɗa kon bon joni noon ko sodura coñcol ɓorniɗa ɗum ko addina ɗo waccata ko ñaamuɗa kon ɗum ko ɗo waccata ayi ko ittuɗa sadaka kon ko ɗum tawoyta ko waɗuɗa sadaka fi hikkinɗa yeeso kon ko ɗum tawoyta dépenser wallite miskinaɓe Allah ɓen wallite aliyatima ɓen itte sadaka wallite ɗon famille ji mon tampude ɗon ko adi ñalane nde weetata tawara nde ñande neɗɗon wona fina dawa woni ko maapi Allah subhanahu wa ta'ala wi on o wi Allah kanko Allah dey la ilaha ande ala mono rewe illa huwa ko wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah ɓeɗi ɗo ala dey Allah ko goto betti wahidun kalimati tawhid la ilaha illa Allah Allah resode ko wona Allah al hayyu ko kanko non woni wurdo ay al hayyu kanko woni wurdo sa ne kaari no wuuri ko dum mana ko Allah subhanahu wa ta'ala handi no parce que fi non kanko mayata ay neɗɗo ko gurdam ma ɗo juuti ko gurdam ma juuti ko ha ñande go fina wiyata ɓe nayi hande weeti kaari weetali andi gurdam ma ala garanti
gurdam ngala garantie de ana go ne be ne wonki hun yona ko holore way exactement way ala yona ko holore de wonki ala garantie de ko on fena do hara mo selli king e hunde mo taw menele hanki menen men warindiri men warane fusino Musa mo ay kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sifitora dum al hayyu kanko ni wurudo ay la yamutu o mayata al hayyu wurudo al qayyum darti kadi gurdam mum dan ay bon ne donc ande ko ta no seli do be ne ande kaari no nawni bandan fo no bon ya hôpital eta lekki arta non en tant que mayde den arale ya nyawndo yondi kay toujours garantie Allah parce que neddo nyande be nyande mo wadi entretien ay ande be nyande neddo no wadi entretien on parce que garantie Allah ha nyande go tawa bon ka happa do hoti wolanna andi no wuri kono garantie Allah kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko woni al hayy wurdo al qayyum darti kadde gurdam modam ay kono ko do handa e rewede la ta'khuzu nangatamo kadi sinatun ko wiete ngorre kanko Allah subhanahu wa ta'ala ngorre nangatamo wala nawmu Allah subhanahu wa ta'ala dengol la na dum Allah danotako ko dum wadi kanko la yakfa sa'um fil ardi wala fis samai Allah subhanahu wa ta'ala hay hunde ala ko wata musudade wana ka leydi wana ka asma parce que on ngata o danotako ay lahu ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wodani ma dendangal ay si wantum ma hay hunde ala ka caton ilay kodum ha e kakun ha ka Allah haynoy ha asama e leydi lahu kanko wodani ma dendangal fis samawati ko woni ka asama jidin jeddi kon wal ardi ko woni ka leydi e leydi jeddi kon foppu ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani kala ko woda do kon ko Allah subhanahu wa ta'ala wodani ay man zallazi ko hombo non woni on yasfa'u mon daro yo nyande dar ngadi no wadande god intervention yeso Allah kambo nen kar leydi do ko nyande dargal si wama pansan dargal dama on foppu darnama darki yeso Allah cikki ka nyaawore don foppu ne nyaawede mo kala jonite golle mudum kombo suusi dariyare don banta jendu yeso Allah subhanahu wa ta'ala ina wadane god intervention kombo ala illa bi izni sina ummu Allah subhanahu wa ta'ala yamiri wadan on tigi intervention parce que no way wonde ila enelade Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha annababe go ha yimbe mojjibe go ay bon exemple do joni mission aray do joni haraka ka manaka teddungal joni tete hara landon président kanko doit jonitede ngal teddungal don bon kanka do jetta o jonita o jonna hekkide makko go karama ko johina jonne teddungal be na karam ko men teddiron o jetta ngal teddungal ngal o jonna don o teddinira ngal kanka de talibaaje makko go o na yawada hunde kaari ay fiyonu kanka de fiyonu fi teddingol mo mawningol mo ay bon de tawle non nyande dar ngal la wawdo tefude si wona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun Allah subhanahu wa ta'ala wadata intervention nyande jango bon nyande jango ka teddine gol nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala no jamira nelado yawte fana kaarijo nelado ya tafana on tiki Allah subhanahu wa ta'ala no yamira yimbe mojjibe go be hewtani nelado yahete fana on kaari sabu doftagol mabbe tabu teddugal martaba engol sabu welede mabbe Allah subhanahu wa ta'ala no wirde nanen non no wodi wobbe ka hore leydi do be hewta hay be hewta ko nelado hay kol bulle kono Allah subhanahu wa ta'ala hino yidi be ko yidi nelado kon sabu non sabu dewal ma engal hino wela Allah subhanahu wa ta'ala hibe rewi Allah hibe labbine dewal gal ko don non woni ko Allah subhanahu wa ta'ala dabbi ay nyande jango Allah subhanahu wa ta'ala teddinirabe sabu tefanegol tagore den ay harako banu adama simple kono bay tumbe ari do be rewi Allah be labbine ni Allah dewal gal Allah subhanahu wa ta'ala teddinirabe dum don ay kono non koy dugaye Allah Allah wawdo bantoyde hondo nyande jango ina tefana goddo illa business na mo Allah subhanahu wa ta'ala dungani hay goto on ala illa bi izni sina kanko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ya alam kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo andi ma bayna aydihim konko woni yeso meden
amma khalfan e koni ɓaawo meɗen kanko Allah subhanahu wa taala himo andi ko feƴƴi hande kon mo andi kadi ko arata janggo kon on enen on e ganda ɗum enen e ganda kanko Allah subhanahu wa taala mo andi ko watta hande mo andi ko watta janggo enen on e ganda ɗum wala yuhituna bi shay'in min ilmihi banu adama hay goto wata huɓidade gandal Allah ngala e hunde ay illa ma sha sina embere konko Allah subhanahu wa ta'ala andini neɗɗanke on o ma utitu min al ilmi illa qalila on okkaka e gandal so wona seeɗani hay goto wata jangude ɗo ha ƴellito gandal Allah ngal la ma utitu min al ilmi illa qalila wasiya yaaji kursiyu jullere makko nden kanko Allah ay asam kursiyu jullere makko nden yaajani kursiyu jullere makko nden assamawati asmawji ɗin jeɗɗi wal ardi e leyɗi ɗen jeeɗiɗi kanko Allah subhanahu wa taala himo sengoto asamaw jeɗɗabu ngon ko ɗon kursiyu danki makko ko ɗon woni ay jullere makko nden kanko Allah subhanahu wa taala ka woni ɗon himo reeni ko woni feƴƴude asamawji ɗin jeɗɗi kon fof himo reeni ko woni feƴƴude leyɗele ɗen jeɗɗi kon fof kanko Allah subhanahu wa taala mo humpiti fi muɗum hay hunde suuɗanaki mo na maasi o déplacé ko o yahi o ndaari walla o neli goɗɗo ndaara nelan kono woni feƴƴude nakal kaari ɗum ala nama kanko Allah subhanahu wa taala himo ka sengodo arsi makko himo humpiti ko woni feƴƴude asamawji ɗin jeɗɗi kon himo humpiti ko woni feƴƴude leyɗele ɗen jeɗɗi kon fof ayi wala yauduhu hifzuhuma tampintama wonon kanko Allah subhanahu wa taala renugol ɗiɗo ɗum an pesamo contrôle gol leydi ndin asmawji ɗum tampina Allah subhanahu wa taala wa huwa ko waɗi noon kanko Allah al aliyu kanko woni towuɗo ƴellitiɗo sengo kala hunde kala ko feƴƴata mo andi al azim kanko woni mawnuɗo toni noon kanko Allah subhanahu wa taala wi honnon wi la ikraha fi dini forcé ala kaɗo dina ko waɗi kadi tabayyana rusudu ko wiyete peewal kon no hino feeñi ay minal hayyi immorde e bewre nden kadi hino feewi geddi ɗin hino feeñi ay si en waɗi ko moƴƴi e ganda ɗum ɗo haray ko moƴƴi waɗuɗen si en waɗi ko boni e ganda ɗum ɗo koko boni waɗuɗen hiɗen jiiɓi ko hiɗen en senidira hakkude ko boni e ko moƴƴi par ce que min kam woni ɗo mo waɗi lan ko moƴƴi mo waɗani lan ko moƴƴi mo dani ko moƴƴi o waɗani lan ka mo waɗi lan ko boni kadi mo dani ko boni o waɗi lan ka non kaari waɗani lan moƴƴere mi yeggitanta ɗum ɗon kaari ha ñande kaari moƴƴi kiyam mi yeggitantama ɗum kaari no waɗi lan hunde hande kaari no boni yan hande mi yeggitantama ɗum ha ñande an non e jakkale si a bonama e ma hiɗa andi si moƴƴama e ma kadi hiɗa andi joni noon kanko Allah subhanahu wa taala wi moƴƴe e makko ta bono e makko dey honno uskuruli wala takfuruni ka na ɗum kanko Allah subhanahu wa taala wi rewelan wata on yeddan ka innahu ala nafsi basira hasibu anfusakum qabla an tuhasabu neɗɗo kala yo juge hoore muɗum avant que o darno yaade ñande janggo o juge par ce que neɗɗo hino humpiti hoore muɗum ɓay tun si a bonama e ma hiɗa andi si moƴƴama an kadi hiɗa andi si tawi woni hiɗa moƴƴade Allah subhanahu wa taala ɓa siɗa bonade Allah subhanahu wa taala par ce que hiɗa andi ko wonɗa wadde ko hiɗa andi soko moƴƴi wonɗa wadde si tawi koko boni wonɗa waɗude ayi wo ko ɗum waɗi kanko Allah subhanahu wa taala o wi la ikra fi dine forcé ala ka dina kadi tabayyana rusudu peewal ngal hino feeñi minal hayyi bewre nden kadi hino feewi faman yahfuru bittakuti kala yedduɗo bewinoji ɗin ko wiyete tahutu ko kala ko puusuma yeddugol Allah subhanahu wa taala haray ɗum ɗon woni tahutu bewinaydu kala yedduɗo ko bewinta kon wa yu'minu billahi o gondini Allah subhanahu wa taala faqad istamsaka bil urwatil wusuga hara o heɓi ko wiyete assurance anani bil urwatil wusuga ko wiyete assurance laaɓuɗo
ay passeport diplomatique andi ɗum ɗon ko hewtuɗa o ala a darnetake ka bon ma en fof made gen toraki machine ma on ɗo si wi ɗo pan joni woni ko an tappi goɗɗo woni o tafu machine a jogui assurance amara benn probléme ay wa assurance yewta ɓe libérama nangala police assurance ko dañande andata ɗum wa yuminu billahi o jaaɓi allah subhanahu wa taala fagati istamsaka bil urwatil wusuga hara o wiye ko hara o heeɓi assurance garande ɗum waliyullazina ko kanko woni giɗo ɓen amanu gonɗimɓe ayi ani toujours en yettude an ɗo wiyali ɗo waliyullazina muslimuna allah subhanahu wa taala wiyali kanko woni giɗo julɓe ɓen dey ko waɗi en jewtino nane déjà ino e nokkiyeli go ɓenni wo ɓe landi nelaɗo ɓeyni ne nelaɗo ɓeni julɗo hino no jeena o inni ɓeni julɗo hino kansa ɓeni julɗo la ɓuuri hay zina o fenande ko hunde danger fenande ñoore ɗiɗi ɗi bakkatu majjon hino mari degré ay bon eni julɗo ino ɗo ko julɗo wujjay fena zeenay mais neɗɗo si o woni muminu so tawi ɗum o woni ha o kati o wi o heeɓi muminu fami o watta ɗiɗo fof ko ɗum waɗi so allah subahanahu wa taala inni allahu allah waliyullazina amanu allah ko giɗo ɓen gonɗinɓe par ce que neɗɗo si o gonɗini a tawa o laaɓi e ɗiɗo fof o laaɓi e bidiya o laaɓi e sirku o laaɓi e jina o laaɓi e wujjugol o laaɓi e ñowugol hay mukhlis al muminu haqqan hiɗen wowla ɗum ne kaari ko julɗo haqqan ay haray a laaɓi e ɗin ɗo fof ko ɗo salasmani ko giɗo gonneɓe o wiya ɗo ko giɗo julɓe ɓen dey ay ko waɗi noon amanu gonneɓen yukhrijuhum allah subhanahu wa taala heno yaltaɓe mina zulumati immorde e niɓe geddi ay sabana wonɗo yeddude allah subhanahu wa taala hara no wonɗo e fubbade e nder niwre ay si goɗɗo ukkike e nder niwre hiɗa e nder niwre a heɓali ndeggu mais ɗandi kon to yarata hino wonɗo e yoolade e nder niɓe no fole ko danede ko wonɗo e yoolade suɓata ka wattitira ay par ce que wonɗo yeddude allah subhanahu wa taala ne woni e nder niwre khaduma al khaidina hino jumpa tun kanko allah subhanahu wa taala winon yukhrijuhum mo yalta e mina zulumati imorde e niɓe majjere ila nuuri o adda ɓe annora gonɗinal ay yimɓe sunna ɓen yimɓe alqurana e sunna ɓen hino fawti piiji buyi hande hiɗen tegiɗo hoore meɗen sattendeji buyi hiɗen tegiɗo hoore meɗen koyenen farnade ɗi hoore meɗen koyenen farlani ɗi hoore meɗen ayi ɗifa joni hande so tawi woni gorko o wiɗo joni o jombata sina sa o darni galle o jombata sina sa o soodi otowa sonnaji darke ɗo wi'i sina gorko mo andanɗa hoorema hunnanaymo ɗi 9 ay waɗanayɗo mo ali naadayɗo mo ali janna aduna sina sa o heeɓi ɗum o jombetake comme sattinani hoore muɗum koni sattini hoore muɗum nelaɗo ko nummaki si goɗɗo ari on o ardi e diina ko julɗo on welama diina makko e nunɗal makko okkemo ay par ce que ko waɗi noon goɗɗo hino jogo diina hara kadi o nunɗagoy himo jogo diina hara o nunɗa bon fi himo jogi diina si tawi woni o nunɗa est ce que si o jonnama sonnajo o hulay haqqe on o hulata haqqe on neɗɗon ko taw hara mo mari diina himo nunɗi kadi ay himo feewi ay on welama diina makko kan e peewal makko ngal par ce que goɗɗo ne jogo diina kan kadi hara o feewa simo mari diina ko yo ndaare kadi si tawi woni himo feewi ɗum sani o okke sonnajo ay ɗum o wawi hulude allah e kala mo wondi e muɗum kono fi mo jogui diina si tawno feewa kulorala toon hara ɗum ɗon hay fusi nafata e goɗɗi goo ay ko ɗum waɗi yimɓe sunna ɓen hiɓe fawti par ce que allah subahana taala ni comme woni patron ko yondinorɗo ko fanɗi oni
Allah hino yaltina ko kanko woni giɗo ɓen gonɗinɓe ko waɗi ɗon himo yaltina ɓe ni ɓe kefaran ko yagal e ni ɓe geddi o adda ɓe annora gonɗinal o inni wallazina ɓen noon kafaru yedduɓe awliya'ahum weldi e maɓɓe ɓen attahuti ko bewinayɗi ɗin seytaneji ɗin kala ko Allah subhanahu wa ta'ala yeddete ko ɗon woni weldi e maɓɓe ɓen jonnon ɗin seytaneji ɗon yukhrijunahum hiɗi yaltina ɓe minan nuuri ittugol ɓe annora gonɗinal ila zulumat naba ɓe faade e ni ɓe heefere yagal yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ni ulaka ɓeɗo ashabu naari ko kamɓe woni yimɓe yiite ayi ndi ɗum ɗo ene hulɓini ashabu naari ko kamɓe woni yimɓe yiite hum kamɓe fiha ka yiite toon khaliduna ko ɓe luttinteɓe toon ayi andi ko ɗum ɗo woni majjere tigi ayi si goɗɗo yeddiɗo Allah subhanahu wa ta'ala tawi ko ngeɗo yiite wonata geɓal makko di ɗum ɗo woni luttugol e niwre Allah subhanahu wa ta'ala wi ene alam tara yaali ilal lazi faade o haaja ibrahima yedendirnoɗo e annabi ibrahima ay honno fi rabbihi fi Allah goɗɗo o yedondiri e annabi ibrahima fi Allah tawi on ko lanɗo fi honno an atahu llahul mulku fi tun Allah no okkimo laamu Allah subhanahu wa ta'ala no jona ɗo goɗɗo laamu hara Allah yiɗamo hare Allah subhanahu wa ta'ala ko jonnirimo ngol laamu ɗon ko nanguroyamo ñande janngo ay Allah subhanahu wa ta'ala no okka aduna mo yiɗe mo yiɗa o wi non o okkata laka sina on mo yiɗi waman yuridillahu khayran yufaqihu fi dini kala mo Allah subhanahu wa ta'ala fanana moƴƴere ko diina l'islam woni ko faminta on tigi akhay laamu ko ɗo accata jawdi ko ɗo accata ko diina kan tun yarete diina laamu han kadi diina kan kadi so tawi woni a laɓɓinani Allah subhanahu wa ta'ala ɗum kadi a yarata e muɗum diina laabuga kan diina wondu ko e kulol Allah ko kan ɗon yarete e muɗum wata zawadu fa inna khayra zadi attaqwa laakara ko kulol Allah woni ko yoɓoytere si a jangiɗo ha a honnunde si tawi woni a mara ko wiyete kulol Allah gandal ma ngal nafatama hay pus gandal ko wondungal e kulol Allah ko ngal ɗon woni ko ɗaɓɓa ay heewi noon hande janggoɓe hara honto hay mo anda tattali no ɓuri ɓe ko wiyete kulol Allah kon ay ɗum noon haray nafaali ay haray nafaali oɗo lanɗo o yedodiri fi annabi ibrahima fi on ɗum fi Allah no okkimo tun laamu waɗi laamu bewinay innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ay tawi woni hande wiyama ɗo sare nden fof hande ko an fewjata ay hande ko faalaɗa o e aduna on ko to sa wi ɗo hande ko Amérique waloyta ko toon waloyta kala ko faala aduna kala ko wiɗa o ko ɗum waɗata sino Allah faabima aray bewgol no yombani on tigi goy si jawdi heɓe ke ɗo joni o komi faalami ñamata komi faalami waloto komi faalami waɗata kaalisi no woodi no ɓe wertano manda kaalisi no woodi ko ñamoɓe ɗi woni ala ha ahi sina Allah wallilan haray bewgol hino yombigoy hay waɗa komi faala wuuri no woodi kon ko Allah wallata on tigi de haray noon woni musiba so jawdi heɓe ko tawi woni ko jawdi ndi fewgata fima nama fewgata fimayde haray woni musiba de eyi ko ɗum oya wiwno to e Hamana mutiddinanoɗo e jawdi mum ndin fof ka nder leydi ko ɗum oya wino mo wi ahsanu kama ahsanallahu ilayka buyi eneɗo joni moden si Allah ko yilanɗo joni jawdi mi darna e juulirɗe mi walla miskinaɓe mi itta e sadaka mi waɗa ɗum e ɗum mi hajjinoya yimɓe sino Allah wandigi si jawdi ndin heɓike ko haandi heɓo ko contraire wonata hande kadi konko wiwno waɗay ɗon kon ko contraire wata wonude ko wino hajjinoya yimɓe ɗen kon ɗum ko contraire mi walla e miskinaɓe ko contraire wonata hande kadi ayi illa man rahima rabba yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme ayi no heewi kawntigi be wata tawne yide oɗo ɓay tun Allah no okkimo laamu annabi Ibrahima no yewtude fi Allah
o tay ko mo yidindire annabi ibrahima fi allah ay o wiyon an atahu allahul mulk fi tun allah subhanahu wa ta'ala hino okkimo ko wiyete laamu kom ay o wi honnu an atahu allah qala ibrahima rabbi allazi yuhyi wa yumitu annabi ibrahima fawti lando ngo wi'e en andi kanko annabi ibrahima o sonjano margere tawde ko baba makko laamino sara kabe wonno don fop ko baba makko wonno lande hefera be yeddana fo azara baba annabi ibrahima ay bon ne tawde goddo ala kulli halin no mawdo ma on no way wade on no way wade ko farilla e hore ma do fitagol on tiki ko farilla baba annabi ibrahima ko sanamu le sayno yeya o jonnayno annabi ibrahima yo annabi ibrahima yeejoy annabi ibrahima si tay woni o yahi ka marché o jaba mo désiré ta ko so yahi ka marché godo wiya ko hombo sodata ko nafata ko hombo sodata ko nafata o haylo hakiki de warto en o deppa don en baba hay mi yeyi ha marsali ay sey mo adi o walita ko baba makko e hore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ay o artira nde yawno don ha o soppi sanamoji mabbe din fop o yetti tenirde nen o fare e jandundu baybe ari be wi ko mbo wari do sanamoji medin goddo go ni o wi sukanoro weytedo ibrahima ono anyi di sanamoji men ko kanko wadi dum be nodde annabi ibrahima be annabi ibrahima kan wadi dum di sanamoji amen o wi lande jandudum o yalo kayru fali tenirde den ko kayru soppito soki din fali tenirde landendu be wi be ni ibrahima an kadi accu sama kala be den way landade ndundu wolata o ni o wi uffil lakum mana wi wayya o wi merde mom o wi onon hidon wayrode ko wolata nafata o dorata o ngay fu hidon wayrode ko wolde ko nafata o ni merde way potte yeso ando be wi no do be nangemo be nammi o kanko annabi ibrahima be wadi tata ko wiyete tata kon wiyete tata dum no buri hay fuuru no buri hay yite fuuru be jetti annabi ibrahima e bugi ton ay Allah subhanahu wa ta'ala yamir yite ngen kono bardan wa salaman ala ibrahima ay Allah subhanahu wa ta'ala yamir yite ngota ke sanna annabi ibrahima ko andi ko tun annabi ibrahima kankadi o sonjama o lorrama ay bon o do lando bawo wi o annabi ibrahima fawtimo wi o wi ko Allah tum warata ko Allah tum wurnata lando o wi min kadi mi do wara mi do wurna annabi ibrahima ya ko onno dum woniri lando on tahi mo nangono wabbe go himo sokibe ka kaso o yayi ka prison o yaltiri ton yimbe dido o darni be yeso annabi ibrahima o wari oya o liberi oya o ni yaltu yaw mi liberi ma ande yo kala wada kala ko falada o ni annabi ibrahima o wi si joma on kanko ni wurno kanko warata amin kadi mi wurni mi wari parce que be do dido wari ka kaso woni mi yaltini wada mi warimo wada mi akitimo yahi ko mi wurnimo ay annabi ibrahima o wi mana inna allaha ya'ti bis-samsi min al-maghrib fa'ati biha min al-maghrib annabi ibrahima inna gasi o wi jomi an o wi allah hina fudinira nange ka funnange ganke mutriya ka hirnange an kadi fudiniri nange ka funnange nge mutri fudiniri nange ka hirnange nge mutriya ka hirnange on say lando on daari o jodi o megite o khala tawta pele o tay o wawata dum no o tay dum do o wawata ay فاتبا من المسرج اي اي من فبهت الذي كفر لان دون on say o paniki joni hida wayade kaso ko allami womme kaso ben ko an sokibe hida wayade yaltina tom mo falada da way grâce de mo falada da way sokude mo falada ay dum don ko goma ka allami o yibay non hida way dum non joni gasi nangi ka fun nangi fudirta nge mutra ka hirnange joni sanjindiri don jettidange ngen fudiri yange ka hirnange mutri ka funnange ay landon o paniki o tay dum don o wabata ay fa buhita allazi kafara o paniki wallahu kanko Allah la yahdi o fewnata al zalimina yimbe toñobe ko dum wadi no wodi wobbe ko kadi ka horleydi do ko kala ko nebuda wajade be do fi Allah ko nebuda yurtude be do ko nebuda convaincre do fi l'islam on faamondirta parce que be nabata hakkille mabbe den don ata nafi be faamu ay nafi e famara humni ko do sabana ni
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisawa berde mabbe e gitte mabbe e noppi mabbe fo ferma maynano gol gonga ko nebuda wagade hande kadi be famata mo hon ashabun nar parce que Allah subhanahu wa ta'ala windibe ko be yimbe yite ko nebuda wolde do won famondirta ay donc an kala subhanahu wa ta'ala yoni o wi aw kallazi ma hina way wona on marra ay rewnodo ala qaryatin e hoore saare wa hiyata saare den khawiyatun ala urusiha mana saare den goddo go ari e saare tay saare den ledde mayre on foppo hino maay mana ko wete sabere ko wona ande ko fotojel ko wete sabere hodo si woni ha e gama ledde ko on ton fu yoori kono sa hawti saare ton anda do yimbe har yimbe no do ay tay ko kudum buri fandude ayata don kudum yoru kudum keccum fop ledde ko wonno to ngom fop maayi neddon o dari ha tay mo hoore babba makko o dari ha gaala o wi anna yuhyi hazihi llahu ba'da mawtiha nde saade har ko yimbe woni do dum do fop hande ledde fop maayi muli ko honno Allah subhanahu wa ta'ala wata wonitide nde saare ay Allah subhanahu wa ta'ala wi hida humpa dum don bawo woli dum don ha o gayni ka hoore babba don ka hoore babba makko ka dari don fa amata ay fa amatahu Allah subhanahu wa ta'ala wari mo do jettiti wonki makko ka dari o woli dum non o ari ka saare e gande o tay ko won don ko foppu mayino le eden foppu mayino o ngaldi ko honno Allah subhanahu wa ta'ala wontirta nde saare bawande de maayi Allah subhanahu wa ta'ala wari mo don o piiti don o maayi ka hoore babba makko mi ati amin duubi temedere o waali don ay summa ba sallahu on say Allah immintini mo bawande woni duubi temedere bawande o maayi ay bon gala kanko Allah subhanahu wa ta'ala bawande immintini kam la bista Allah subhanahu wa ta'ala inni woni do duubi jelu amayi do duubi jelu kam la bista ko emberdel ko woni ko waali da do gala o wi la bista yawmin aw ba'da yawmin mi woni do nyallal walla balde didi ay tawi Allah subhanahu wa ta'ala wari mo woni o wali ke don duubi temedere bay Allah subhanahu wa ta'ala immentini mo sikki kanko ko nyallal wadi don walla balde didi gala Allah subhanahu wa ta'ala wi bal ko woni la bista mi'ati amin ila rewda do landida nde saare do honno Allah woni tirtane bawande maayi Allah subhanahu wa ta'ala yettudo wonki maki nga wali ke do duubi temedere ay o wi seede mun non fanzur ila himarika ay ndari mbaba wadino da bang o yetti daw ndari mbaba bang o tayba maayi o tay banyolino haaje mabba on wodino ay ko maayi wari duubi temedere o tay mbaba maayi no haaje den wodino o tay dum do na nder balde tati Allah subhanahu wa ta'ala wi joni non hari hida humpa ko honno Allah subhanahu wa ta'ala wontirta nde saare bawande maayi joni habbu mi holitira ma ko no Allah wontirta maydo fanzur ndaru ila himarika faade e mbabba mangam wali naj'alaka ango mi wadete ayata mande linnas wonande yimbe ben ango a wanay mande andingol jama on Allah no wawi warde immintina ay wanzur ndaru ila al izami faade jiye mbabba man kayfa nunsizuha ko honno mi mobitirta jiyen summa suha lahama men holtinira jeyden tew Allah subhanahu wa ta'ala immintini mo o dari mobiti jiye mbabba mbam fop wati tew mbam fop ma dari no ma wonir non kadi ko wadi complet no ma wonir non o yi o andi Allah subhanahu wa ta'ala wayi immintinde hunde bawande no maayi falamma tabayyana lahu nde yiwno dum don qala inni a'lamu mi andi anna Allah no kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun kanko Allah subhanahu wa ta'ala mo hattani ay mane Allah subhanahu wa ta'ala yi wada mo mande bay wari ka sare o rewi e sare o tay ledde fo hino maayi ay o inni Allah subhanahu wa ta'ala wata immintinde parce que no waddi do man e hande wiete e menen ko julbe be holaki maya immito si e maayi kambe be konta immita golino wodi ya akhi Allah subhanahu wa ta'ala inni tagugol fewde ko alano ko dum buri yombugol e si tawi woni maayi kadi imminti gongol wadi imminti tagu gongol jettay tam
ƴettay tan par ce que neɗɗo on ko taggete ɗe gandi koye nder lebbi jeenayi bon balɗe sappo ɗe gandi ko ɗum woni neɗɗo on ko taggete bon immintigo ngoɗon illa ka sayatin wahida ko nde waytere pette e guutugal ngal wutirta ɗum mo kala immintigo ka woni ɗon illa ka sayatin wahida immintigo ngol ƴettata tan hay batte ayi kanko Allah subhanahu wa ta'ala wi o neɗɗo on ɗo o warimo ɗon o waari ɗon duuɓi temedere o immintinimo o inni joni ndaaru mabba ma ban o immintini mabba ban kadi o holitiri o immintini mabba ban o hollimo no immintinirta so neɗɗo maayi no Allah subhanahu wa ta'ala mana Allah subhanahu wa ta'ala hollimo neɗɗo si o waalike o maayi Allah subhanahu wa ta'ala no wawi immintindemo kadi eyi no wondiro noon complet eyi way ɓangani ɗum ɗo neɗɗo on o wi alamu mi andi annalano kanko Allah ala kulli shay'in e dow kala hunde ka de ɗum ko hattande kanko tun Allah subhanahu wa ta'ala wawi ɗum ɗo kadi joni an neɗɗo on ɓay ko marɗa pouvoir o si a wari goɗɗo ɗa wawi mo immintinde a wawa ɗum a wata warde ɗo goɗɗo ha gana immintinama kadi sa ma yara o maayi immintigol ngol ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala tun wawi ɗa wawi warde ko noon a wata immintinde ayi Namu Jama TV neɓata haray lere men on yoni e DG ɗo mbawi accudire numéro téléphone on e so tawni auditeur ɓe no wodi koɓe faala landade ɓe lando ɗo mbawi wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 e naton ka Jama TV eyi wa isi qala Ibrahima hiɗen andi kanko annabi Ibrahima kanka do wiwno o wi rabbi jomiyam arini hollan kayfatu hoyyil mawta mo maayi ko honno wata immitorde e pourtant le annabi Ibrahima ko julɗo gonɗinɗo Allah subhanahu wa ta'ala o yewtirali ngol konngol ɗo kanko annabi Ibrahima wasi tawi woni haramo hutitima ya immitode ɓay kanko annabi Ibrahima landi ka ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi Allah hollan ko honno immintinirta ko maayi Allah subhanahu wa ta'ala o ñaaɗi kala wi awalam tu'minu ha annabi Ibrahima e hoore komi innu ka jatti kanko e yo e jaka gonɗinali e yo e jaka gonɗina e jaka walaki Allah no wawi si Allah ma wari o immintinay ne gala kanko annabi Ibrahima wi bala o wi o we na fi mi holaki ma Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗum dey o wi walakin ko woni le yattuma inna qalbi ko fiye ɓernde an nden deeƴu fiye ɓernde an nden deeƴu Allah subhanahu wa ta'ala andi e yo e jaka wona sabu o gonɗinale o hoolaki Allah woliri ɗum ɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi honno o wi fa khuzu nangu arba'ata min at-tayri colli nayi fasruhunna loppaɗi ay hara noon sondu kala kadi ndu kala ko façon go na colli won hawtuɗi façon de ndu kala ko façon sondugo heɗi nanda o wi nanguɗi nayi non hirsaɗi taƴa koyɗen ƴetta koyɗen wallina nokku gotum ay hawtitiɗaɗi noon kanji nayi non unaɗi he modi kanji ɗon nayi ɗon siɗi unama ɗi hawtinirama ɗi unama o wawa senidira ɗon ndu kala hande kadi tew nduɗo e hondu hande o wata senedirta ɗum par ce que ɗi fof majji ɗi tew majji hawtodiri ay bon o wi tamaɗi noon kadi tame nayi tamere kala naɓa e fellogo pelle nayi tamere kala naɓa e fellogo arta ka saare jogoɗa hoore sonudu nodda inde mayru o ay annabi Ibrahima nangi colli ɗi nayi o hirsiɗi o taƴi koyeɗen o waldiniɗa o rusiɗi haade moƴƴi o loppiɗi o jillidiɗi o uniɗi haaɗi ɗaati o tameɗi tame nayi tamere kala o naɓi e fello o arti ka saare so noddi inde so ndu wiira ndu immo ndu ara ndu siŋo hoore nden noddu so ndu ara ndu siŋo hoore nden ndu immo ndu wiira ay ha colli ɗi nayi ɗin timmi noon kanko annabi Ibrahima wi ala qala fa khudh min at-tayri fasurhunna summa ja'al ala kulli jabalin min zuja summa du'una ya'tina sa'aya o wi si a waɗi ɗum unaɗi ha gayna waɗa sengo fello kala sondu noddaɗi ɗi arete haray ɗi tinni kanko ne Ibrahima o waɗi ɗum colli ɗin ɗi ari wa alamu inni anna Allah no kanko Allah
azizun ko tedduɗo hakimu ñeeñuɗo ay woni Allah ko tedduɗo Allah ko ñeeñuɗo e golle muɗum nam Jama TV ɗo wadde 78 116 82 38 78 116 82 38 naton ka Jama TV ay ɗum ɗo holli kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko tum wawi warde ko kanko tum wawi immintinde mana si ko maayi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala hemo wawi immintinde ko sikki wo ala e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi honnum masalul lazina misal ɓen yunfiguna ɓe no dépensa amwalahum jawle mum ɗen fi sabilillahi hara ko fi Allah woni ko ɓe dépensiri dey na fi yo goɗɗo go yi'u na sabu goɗɗo ɓe dépensiri wona sabu yo wowle na sabu yo meɗɗi waɗe média foppo anda ko sabu Allah woni ko ɓe waɗiri ay innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala sukura komin ñamminirani on komin dépensiri on komin okkori on ko sabu Allah hey min ɗaɓɓa e mon hay jarnede hay so wiyali men merci yetti Allah ay ɗon andi woɓɓe go yimɓe dina goo so ɓaɗanima goɗɗum a wiya weltanoɓe ɓene weltano Allah ay sabuna neɗɗo on hino faale waɗangol makko moƴƴi si Allah hoddirali wata wonude kara mo faalanema ha kono si Allah hoddirali wata wonude kono si neɗɗo on heeɓi courage waɗangol makko moƴƴi hiɗa foti andude ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri ay weltanoɗamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo waɗowo on kadi o waɗira sabu Allah ay oyni masalul lazina ay misal ɓen yunfiquna ɓeno dépense amwalahum jawle maɓɓe ɗen fi sabilillahi ay hara ko sabu Allah woni ko ɓe dépensiri ka masali habbatin ay ɗum hino wawi wona abbere ay ka masali habbatin hino wawi wona abbere an batat fuɗinde sabu a sanabila ay cabbi jeeɗiɗi ay sabu a sanabila cabbi jeeɗiɗi fi kulli sumbulatin hala kala habbere kala cawtolo kala mi'ati habbatin harana waɗi gabbe temedere walla no kanko Allah yudaifu himo sowana liman yasa'u ummo yiɗi sowangol moƴƴere wallahu no kanko Allah subhanahu wa ta'ala azizum ay ko tedduɗo ay azizun ko tedduɗo manan hakimun ko ñeñiɗo e golle makko ɗen mana waɗuɗo fi Allah waɗiri golle ɗen sabu Allah iɗon andi ala ko mari intérêt hewtiti ko wiyete demal kon ay intérêt ko wiyete demal kon ala ko hewtiti ɗum ɗon par ce que a waɗay abbere wotere pette ay bugoɗa abbere wotere mais nden abbere ɗon nde addanama gabbe nden abbere ɗon ngo waɗa cawtol gotol pette ko abbere wotere pette buginoɗa nden abbere ɗon nde fuɗa nde waɗa cawti jeeɗiɗi abbere wotere waɗa cawti jeeɗiɗi ɗin cawti jeeɗi ɗon cawtol kala waɗa gabbe temedere ko mbo wawi yeeyude ha heɓa on intérêt ɗon ay ha yeeyoɓe ko harmiɓe on heɓata on intérêt ɗon abbere wotere pette bugoɗa nde ka leydi nden abbere ɗon nde fuɗa nde waɗa cawti jeɗɗi cawtol kala waɗa gabbe temedere waɗuɓe noon ko moƴƴi kon tawi ko sabu Allah woni ko ɓe waɗiri ko ni Allah subhanahu wa ta'ala so wiranta ɓe baraji ɗi ay amma si tawni wona sabu Allah woni ko waɗira kanko Allah subhanahu wa ta'ala ɗum o jaɓata ay masalul lazina misal ɓen yunfiquna ɓeno dépense amwalahum jawle muɗum ɗen fi sabilillahi e fi lawol Allah ay ka masali habbatin ne wona abbere an batati fuɗinde sabu a sanabila cawti jeeɗiɗi fi kulli sumbulatin ay harano ko cawtolo kala no waɗi mi'ati habbatin gabbe temedere walla no kanko Allah yudaifu himo sowana baraji liman yasa on mo yiɗi sowande walla wono kanko Allah waasi on ko yagoɗo yurmede alimum ko anduɗo ko gollira sabu makko kon ay Allah zina ɓen yunfiguna ɓe dépense amwalahum jale mum ɗen
fi sabilillahi e fi dina Allah kan summa la yuttibi'una harabe jokkintinali ma anfaqu konko be dépense mannan mantagol ay hollirgol ay ko min wadi dum don wala azan hara wana lorrugol kadi kono woni lorrugol okkugol ha gayna wowlita kadi menen say karna wadana menen ko menen walle kare ko menen wadi dum do mana okkugol ha gayna wowlita wala azan wana lorra lahum hina wodana be ajruhum joddi mabbe ndin inda rabbihim ka jomi mabbe wala khawfun kulul ala e mabbe wala hum wana kambe yahzanuna woni ko sini noyte nyande jango ay parce ne don ilande may hajju zakka horugol lewru somaye ittugol sadaka juulugol dum do fosi a wadi tay woni wona sabu Allah woni ko wadirda ko dum woni wadugol ha gayna sunayo parce que gollugol ara intérêt ala gollugol sanjoddi ko wete ko remen tun Allah sankay ay parce que nyande jango yaho e habay tun hare wona fi Allah on tigi onno ko wadiri be arabe holla on tigi pelle baraji be na ko dum do hajjunoda be holla on tigi pelle baraji ko dum do juulnoda pelle baraji ko dum wonoda mojjere kono bay tun hare wona sabu Allah on tigi wadirno on tigi welto sikka alhamdulillah faja'allahu haba'an mansura wade nduggu saake lancite ruya ya fes e bayna sabu Allah goldirnoda yawbe goldirnoda sabu mudum be joddirno tan be yobe ay andi neddo ngo sunike jonnon o mobe kanko edin golleje makko bondi fo wona e kayite jahannama ko dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala wi goldirbe sabu Allah ben be sunoyta ko nyande jango parce que mojjere ma enden be yobetende ay la udiu amala amil minkum min zakarin aw unsa ba'dukum min ba'di goldirbe sabu Allah gollay ma eden bonnetaake Allah jabay golleji mabbe din wala khawfun alayhim wala hum wana kambe yahzununa ko sinenoyte qawlun ma'rufun kongol mojjol wa maghfiratun e yafuye khairum budu mojjude min sadaqatin e sadaka yattiba'uha mbu jokkintinado azal lorra goddo si o wadi do si o hajjinay do yimbe temedere o darni do juulira temedere o nyammini do miskinaabe temedere o dari ke da jango wi'a min ko min hajjunay kaari en ha modi min ko min hajjunay kaari min ko min nyammini kaari en ay ko min holtini kaari en ko min wadani do kaari o dari ke wowli Allah subhanahu wa ta'ala ni wowludo kongol gotol petti hara ko mojjol ay don hina budun don buri baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala e di on sadaka wada do hagayna jokkentina wowlutugol jatti bawha aza ay walla wona kanko Allah khaniyun ko yondini do halimun ko andudo si a golli tun a wadiri fi yo goddo go yutayna sabu Allah gollirda Allah subhanahu wa ta'ala ngara ko yondini do den golde don ya ayyuhallazina kono ben amanu gondimbe la tabtilu sadaqatikum wota on bonnir sadakaaji mondin bil manni wowlutugol wala azan wana lorra kallazina wana yunfiqu dépense do ay malahu jawdi makko din ri'a an-nas fi ben yu wala yu'minuna billahi o do gondina Allah wal yawmil akhir o gondina nyalane dargal ay fa masalahu misal makko ka masali safwan ne wana fetere alay yarane hore fetere den turabun bullari fa asabahu wabilun fatarakahu salda hara misal makko wa fetere si tawni nduggu ari ke hibbe ke do hore fetere ndiyang ari loti fetere den hande laabi est ce que den fetere den waaji ettoyde gon duggu wonno ngoy hore mayro artira ko wona non o ittude sadaka da ha gayni wowliti si tawni mo mari baraji ko itti sadaka ko ay mimma kasbe ngo fakiti walla wona kanko Allah la yahdi lil qawmal kafirina e fewna ta yimbe hefera ben nam jama TV hara lere mon on yoni inshallah rabbi rande den way darata do ha e sayji arayoji din den tori Allah subhanahu wa ta'ala e yo Allah tawnu en vendredi aro aljuma aro tawna en kadi ha yeso tom Allah okka en baraji ko jangoden ko ngara ko sabu Allah woni ko jangirden Allah subhanahu onon kadi hediye ben Allah subhanahu wa ta'ala okka baraji heda gongol ne tawde non jangi hedi fo hina fota baraji ko dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala inni wa iza quriya al-qur'ana fastami'u wa ansitu la'allakum turhamuna si qur'ana no jangede hedite
fiyo male ko wadi so qur'ana no jangere si goddo woli don kongol tun yo ando windante bakkatu si qur'ana no jangere so andi a wawata jentade hara immo yaha kisa ay wa iza qur'ana fastami'u lahu wa ansitu hedi to don dajjon kati ay fiyon faami ko qur'ana wana jangere ko hebon kadi baraji ko janga kon dum haray jangude hedi fo no fota baraji den tori Allah subhanahu wa ta'ala okka en baraji jangongol Allah okka en baraji hedagongol rabbi zidna ilman nafi'an warzuqan tayyiban wa amalan mutakabbalan astaghfirullah wa atubu ilayka Allah subhanahu wa ta'ala okko en baraji ko jangoden ko Allah dande en Allah e wawata yo Allah dande en kata e kasara Allah dande en sabbu ganyo yo Allah dande en bone iblis yo Allah okko en barke ma e men barke karanko men dande en Allah e wawata dande en kata e kasara Allah fewnan en fewnan en be ngureji men yo Allah subhanahu wa ta'ala hurir en kala ko nafata en yo dandu en kala ko lorata en yo Allah subhanahu wa ta'ala yurminir en sabu yanjanko len arsike ramati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin mati allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul da sahla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم